Maite Maisha Ido Fleita Serena, Apemelin Ma YouTube, Kato Maisha Riputu, Nianza Apope, Anike de Sarai, Jan and Ebe, Jan and Mimo Ahai, Emonation Yapo, Ubeishamo, Nyanyapunu. Nianza Apo Potenha. Tembia pope tenha me ñandeve haipyvo karai emegua ápe ohechauka ñandeve hína mba'e haipyvórepa ñamba'apóta ko árape ha he'i péicha: mi adorada madre me envió al mercado para comprarle 15 vasos de cristal, 20 platos de esos super blancos y 40 tenedores, cucharas y cuchillos. Creo que habrá una fiesta. Tembiapomo koihame heñandeve jahecháta ñe'ẽhasyvéva haipyvópe ha ko árape ko'ág̃a ndaha'éihína jahekátava ñe'ẽ ha jahai ijyke he'isejojáva térã he'iséva. Ko'ág̃a jahekáta nde umi ñe'ẽ ndajaipuruguasúiva guaraníme térã ndajaikuáiva mba'éichapa ikatu ja'e guaraníme. Ha upéicharamo umi ñe'ẽ oñembosa'y hũvévape ha'ehína umi ñe'ẽ ñambojerétava térã jahekátava mba'éichapa ikatukuaa ja'e ha jaiporu guarani ñe'ẽme. Upéicharamo ha'ehína vasos, cristal, platos, tenedores, cucharas ha cuchillos. Tembiapo mbohapyhápe he'ñandeve ko'ág̃a jahecháta mba'éichapa oñembojere guaraníme. Upéicharamo cuchara ja'e ku'ipe, vasos ja'e kaguakuéra, cristales ja'e itaendykuéra, tenedor ja'e kypa, cuchillo kyse ha plato ña'ẽmbe. Tembiapo irundyhápe he'ñandeve ñambojeréta guaraníme haipyvo ojehaíva karai ñe'ẽme. Jaikuaaháicha haipyvo karai ñe'ẽmegua he'i péicha: mi adorada madre me envió al mercado para comprarle 15 vasos de cristal, 20 platos de esos super blancos y 40 tenedores, cucharas y cuchillos. Creo que habrá una fiesta. Ha upéicharamo kóvako haipyvo guaraníme opyta péicha: chesy marangatueténiko he'i chéve aha hag̃ua ñemuhaguasúpe ajoguamívo papokagua itaendýgua mokõipa ña'ẽmbe umi morotĩva rehegua ha irundypa kypa, ku'ipe ha kyse. Hi'ãmínte chéve ojejapóta ñemomorã aramboty rehegua. Upéicharamo péichahína che ambojere guaraníme ikatukuaa nderehecha ha ere ikatuha nde rembojere ambouéicha ha upéva oĩporãnte avei. Ápe che ahechaukáinte peẽme hína mba'éichapa ikatu pévape haipyvo ñambojere avei guarani ñe'ẽme. Upéicharamo avei jaiporúvo ñe'ẽ pyahu ja'e chupe ñamoñe'ẽta ápe ko heihápe ñandéve jaikuaavemi hag̃ua. Ohókuri kuehe chesy ha cheru ojoguave hag̃ua ña'ẽmbe ha upéva heisehína karai ñe'ẽme: ayer mi papá y mi mamá se fueron a comprar más platos. Ñorairõ oiko che rógape che jarýi ndoiporukaséire ikypakuéra. Hay pelea en mi casa porque mi abuela no quiere prestar sus tenedores. Pe mitã ñembotavy oity ojokapaite umi che kagua itaendýgua iporãvéva. Ese niño juguetón echó y quebró todos mis vasos más bellos de vidrio. Upéicharamo ápeve hína ñag̃uahẽ ko ñe'ẽhasa apo rehegua hi'ãiténiko chéve ko che rembiapo ha'e peẽme umi tembiporu, umi ikatu'ápe iporu ára ha ára. Ha avei ajeure peẽme ikatumi hag̃uápe che ipytyvõ ha peheja pende aguyje ajépa pe temimo'ã ojeihaihápe. Térã peporanduséramo peporandu nde chéve pe temimo'ã ojehaichápe. Upéicharamo aguyje me'ẽ umi nda'ijojaháiva rehegua opaite peẽme.